uthi ke uJesu mangithi uJesu ne Yeah. ngimbonile akusubaba it's a gentleman mina ngimdala kuye ukuya by this world mina ngina 53 ushone ana 33 Yes. umude yena wambona ukuthi bekuwumjuda Yeah. emhlabeni so uhambe ngale image le ukubuyela ezulwini image uhambe ngomzimba wakhe ukuya ezulwini so he is the same kodwa uyachinja makafuna ukuchinja kube umlilo ubona ukuthi nangu uhlizila kodwa umlilo mawumbheka umzimba wakhe uyawa amadolo wakhe ayaguqa immediately akakutsheli your nature yakutshela ukuthi this one is God. And then kunento ayikhulumile ngayibhala phansi wathi bazokuphikisa because naye bamphikisile makabashile ukuthi is the son of God. Uthi bamphikisile yena athi nawe bazokuphikisa. Athi kodwa kunabantu abazokulalela abantwana bami. Bazokulalela mabaqeda bazothatha then message bayizwile bayoyitshela bayi. Kusho ukuthi mina ngitshela wena utshela omunye ngasendlini. Athi laba abantwana bami. Athi kunalaba abazoyizwa bathuke bazilungise bona. Bazwila ngithi so because they heard now bafuna ukuchinja ngoba bazwile bafuna ukuyizwa ogwini. Abanye bazoyizwa bayithatha